Who is Christine Malanga? Christine Malanga's story begins in the late 1990s. Christine Malanga uyu ni umwe mu bagerageje gukora kudeta yo guhirika perezida wa Congo Felix Tshisekedi, nyuma umugambi ukaza kumupfana ndetse bikanamuviramo urupfu. Umuryango wa Christine Malanga wakomeje kugaragaza imbamutima zawo nyuma y'igitero Christine Malanga yagaragaye ko yarayoboye cyagerageje guhungabanya inzego z'ubutegetsi za Congo ku cyumweru, aho yerekanye umuhungu we Malanga bari kumwe muri icyo gitero. Brightness Sauya, nyina wa Malanga, yatangaje kuri Facebook ubutumwa bw'uko ababajwe n'abarimo kumwoherereza amashusho y'umuhungu we Malanga uri kumwe na se Christine Malanga. Igisirikare cya DR Congo cyatangaje ko Christine Malanga yishwe arasiwe ku biro by'umukuru w'igihugu Perezida Tshisekedi nyuma yo kwanga gufatwa n'inzego z'umutekano ngo amanike amaboko. Malanga, umuhungu wa Christine Malanga, we ari mu bagera kuri 50 bafashwe n'igisirikare akemera kumanika amaboko, barimo abanyamerika 3 n'umunyekongo umwe ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, nk'uko umuvugizi wa gisirikare Brig General Sylvain Ekenge yabitangaje. Amakuru avuga ko aba bafatiwe ku ruzi rwa Congo Kinshasa bakuyemo imyambaro ya gisirikare bari bambaye bashaka kwambuka uruzi ngo basohoke muri DR Congo. Amashusho atandukanye agaragaza Malanga hamwe n'umwe mu banyamerika hamwe n'abandi bafashwe n'abasirikare babakuye ahameze nko mu gishanga. Aba barashinjwa kugerageza guhirika ubutegetsi mu gitero bakoze mu rukerera rwo ku cyumweru tariki 19 z'ukwa gatanu muri 2024, igitero Christine Malanga yacishije live kirimo kuba kuri page ya Facebook ubwo bari bafashe ibiro bya perezida wa DR Congo Kinshasa Bwana Tshisekedi Felix. Brightness Sauya, nyina wa Malanga akaba n'umugore wa nyiri gutegura kudeta Christine Malanga, yanditse ku rukuta rwe rwa Facebook agira ati: Malanga umuhungu wanjye, uyu yari umuhungu utazi ibyarimo warukurikiye se gusa mu gitero. Si ibyo gusa kandi kuko uyu mubyeyi wari muri Amerika yakomeje kohererezwa amashusho y'umwana na se aho yari yibereye mu rugo iwe. Reka noneho duse nk'aho bajyana mu buzima bwabo bwari busanzwe. Malanga, umunyamerika w'imyaka 21, akaba n'umuhungu wa Christine Malanga nyiri kugaba igitero, nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru bya DR Congo, yagiye agaragaza ku mbuga nkoranyambaga ko afata se nk'icyitegererezo, ndetse hamwe kuri Instagram yavuze ko ategereje cyane guhindura isi ari kumwe na se. Malanga yaje kugaragara ari kumwe na se Christine Malanga mu gitero cyo ku cyumweru nijoro. We na bagenzi be baje gufatwa, igikurikiyeho no kujyanwa imbere y'ubucamanza bakavuga ku byaha baregwa. Gusa Christine Malanga we yahise acika yanga kuyamanika. Andi makuru yaje gutangazwa n'igisirikare cya Congo bukeye bwaho kuwa mbere tariki 20 z'ukwa gatanu, kivuga ko abantu 4 mu bari bagabye icyo gitero bishwe barashwe. Muri bo harimo Christine Malanga n'umwe mu biciwe mu mirwano ku rugo rwa Victor Kamere n'abandi. Lucy Tamline, ambasaderi wa Amerika muri Congo Kinshasa, yatangaje ko yatunguwe n'amakuru ko hari abanyamerika baba baragize uruhare muri uko kugerageza guhirika ubutegetsi muri Congo. Yanditse kuri Twitter ye agira ati: mwizere ko tuzafatanya n'abategetsi ba DR Congo ibishoboka byose mu iperereza ryabo kuri ibi byaha no kubiryozwa umunyamerika wese wabigizemo uruhare, aho yabwiraga abanyekongo. Kugeza ubu ariko abanyekongo barakibaza ibibazo bitarabonerwa ibisubizo kuri iryo tsinda rya Christine Malanga n'ibyo ryakoze. Ibyo bibazo bibaza birimo uko ryabashije gutegura iki gikorwa mu murwa mukuru, gutera urugo rwa Victor Kamere mu gace karindwa cyane ka Kinshasa hagashira isaha ataratabarwa, no gutera ibiro by'umukuru w'igihugu biri muri kilometero 1 na metero 200 uvuye kwa Victor Kamere, nk'uko umunyamakuru wa BBC Kinshasa abivuga, bagafata ibyo byihebe bitabagoye. Ibi ntabwo byari umukino wateguwe, ahubwo byari ukuri. Uyu Captain Christine Malanga yari umunyekongo wabaga muri Amerika. Nyuma y'uru rupfu rutunguranye rw'uyu Captain Christine Malanga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kwihakana ubwenegihugu bwa Amerika bwa Captain Christine Malanga
uherutse kwicirwa mu bikorwa byo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi muri Congo. Muri 2012 nibwo Captain Christian Malanga yahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaboneye n'ubwenegihugu bwa Amerika. Igisirikare cya DR Congo giherutse kwemeza ko yishwe arasiwe ku biro by'umukuru w'igihugu nyuma yo kwanga gufatwa n'inzego z'umutekano ngo amanike amaboko. Uyu Captain Malanga niwe wari uyoboye umugambi wagerageje guhirika ku butegetsi Felix Tshisekedi wa Congo ku cyumweru tariki 19 z'ukwa gatanu, aho yerekanye umuhungu we Marcel Malanga bari kumwe muri icyo gitero. Ubwo Christian Malanga yagwaga mu gitero ubwe yari yigabiye byihuse, Matthew Miller, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya USA, yatangaje ko nta kintu na kimwe bafite cyerekana ko Captain Malanga afite ubwenegihugu bwa Amerika. Uyu Bwana Matthew Miller yavuze ko nk'umuntu wapfuye bagomba kumuha icyubahiro nk'umuntu warutuye muri Amerika, ariko ibyo kumugereka kuri Amerika atari byo. Yavuze ko Amerika ihangayikishijwe na raporo z'uruhare rw'Abanyamerika yamagana kandi iki gitero. Miller yavuze ko Amerika isaba gufatanya mu buryo bushoboka bwose n'ubuyobozi bwa DRC gukora iperereza ku ruhare rw'Umunyamerika wari mu gatsiko kateye. Yabwiye itangazamakuru ko ntacyo yavuga ku bandi Banyamerika bafatiwe i Kinshasa mu bitero bya Captain Malanga, barimo Marcel Malanga, umuhungu we wavukiye muri Amerika. Yagize ati, iyo Umunyamerika afatiwe mu mahanga dushaka uko tumugeraho kandi twabikora mu bihe byose. Uyu mutwe wari uyobowe n'umunyepolitiki Christian Malanga bawita New Zaire Movement. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, General Sylvain Ekenge, abicishije kuri televiziyo y'igihugu, yavuze ko igisirikare cya FARDC cyaburijemo ihirikwa ry'ubutegetsi mu mujyi wa Kinshasa muri Congo. General Sylvain Ekenge yahamije ko abateye bari amatsinda menshi y'abarwanyi baje baturutse muri Congo Brazzaville. Icyamenyekanye nuko habanje guterwa urugo rwa Vital Kamerhe, Vice Ministeri ushinzwe imari n'ubukungu muri Congo Kinshasa. Umwe mu basirikare bamurinda kandi akaba yaraje no kuhaburira ubuzima. Vice Ministri Vital Kamerhe niwe uherutse gutsinda amatora yo guhagararira ihuriro ry'amashyaka hariya muri Congo, asangiye ubutegetsi na Perezida Tshisekedi. Umuvugizi wa Vital Kamerhe avuga ko abarinzi ba Vital Kamerhe bishwe mu butumwa yacishije kuri Twitter. Abo barwanyi kandi bateye ibiro bya perezida bizwi nka Palais de la Nation biri mu karere ka Gombe muri Congo. Ibinyamakuru byo muri Congo bivuga ko abateye ari bamwe mu mutwe urwanya leta ya Congo, New Zaire Movement, uyobowe n'umunyepolitike uri mu buhungiro Christian Malanga. Mbere na mbere reka duse nk'abavugaho ku mateka y'uyu mugabo Christian Malanga, umunyekongo waje guhungira muri Amerika, icyamuteye guhungira muri Amerika n'impamvu Amerika yaje kwihakana ubwenegihugu bwe nyuma y'uko aguye mu gitero yari yagabye. Christian Malanga amazina ye yuzuye ni Christian Malanga Musumari. Ni umunyekongo wavutse tariki 2 Gashyantare mu 1983, ukomeje kugarukwaho hirya no hino mu binyamakuru kubera uyu mugambi we. Yavukiye i Kinshasa, umurwa mukuru ubwo Congo yari icyitwa Zaire iyobowe na Mobutu Sese Seko. Yaje kwimukira muri Amerika, agaruka muri Congo muri 2006, ari nabwo yinjiraga mu gisirikare cya Congo. Bivugwa ko mu gisirikare cya Congo yavuyemo afite ipeti rya captain, ashaka kwiyamamariza umwanya w'ubudepite muri 2011, ariko aza gufungwa atarabigeraho. Aciye mu ishyaka rya PCU, Parti Congolais Uni, yari yarashinze. Yaje gufungurwa muri 2012, yahise asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yabanaga n'umuryango we, gusa ajyana kangononwa ku buryo yabujijwe no kwiyamamaza. Tariki 17 Gicurasi 2017, Malanga yashinze guverinoma yo mu buhungiro, ayita Nouveau Zaire, ayishingira i Bruxelles mu Bubiligi. Ntabwo yaherukaga kugaragara muri politike kuko yarasigaye ari mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro afatanije n'Abanyamerika muri Mozambique. Tugarutse ku makuru ari kuvugwa ubu, Christian Malanga igitero yari yagabye cyari kirimo n'umuhungu we Marcel Malanga.
Nubwo urupfu rwa Malanga rutatangajwe, byakekeranyijwe ko Malanga ashobora kuba yarishwe n'igisirikare cya Congo mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 19 z'ukwa gatanu 2024. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu byabaye muri Congo, igisirikare cya Congo FARDC cyatangaje ko abashatse guhirika ubutegetsi barimo abanyamahanga n'abanyekongo. Gusa ntago bashatse ko hatangazwa amazina yabo. Ibya Christian Malanga byari byakomeje kuba amayobera, aho yaje mu mpuzankano cyangwa se uniforme za gisirikare cya Amerika. Abanyekongo barushaho gukomeza gushya ubwoba kugeza ubwo uyu Captain Christian Malanga atsinzwe arashwe. Igitero cye bamwe bagafatwa abandi bakaraswa. Mu mashusho yasakaye hanze mbere yuko Captain Christian Malanga apfa, yumvikanye avuga ko aziye Perezida Tshisekedi ko we n'itsinda yari ayoboye bashaka Zaire nshya. Wakoze kubana natwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro, kandi niba wifuza kujya ubana natwe mu bindi biganiro by'ubutaha, icyo usabwa no gukanda subscribe no kukazogera, kandi ukajya no muri comment ukatubwira icyifuzo cyangwa igitekerezo. Ndetse mu buryo bukoroheye ujye unasangiza abandi iby'umuyoboro SUGIRA BERTRAND niba ubona hari ikibiganiro akora hari icyo byafasha abandi. Mwari kumwe nanjye SUGIRA BERTRAND muri iki kiganiro, nawe ubutaha.